Maya payabak po kaya kayungan, kambeda rin kaya katang pansariling kapagnasan para kaniting misa, iabetala naman ding makatuki. Para puging kapasalamatan dari Roberto and Irene Capulong, Villada de Mesa and family. Para po karang birthday blessings dari Marta Dizon, Princess Shane Uliran, Princess Diane Uliran, at Agang Kyok. Para po king hiling ng Father Maria Nitoy Malyari, at para po ka rin kaladwa dari Domingo Sr., Mario, Rosita, Estelita, Michael Louie, Carmelita, Emiliano Sr., Valeriana, Cesar, at kareng ega-naga ng kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at ikang tatayang dalit a pamuklat. Iti ay madog iwanan inu, tumula tamo magsaya tamo. Iti ay madog iwanan inu, Alleluia, Alleluia. Bustan yung tumulayaing banwa, bustan yung tumulayaing yato.
King lagyuning pa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ingino manatili ke kayo. At kaya ka antimurin, Maya payabak po ke kayungan. maya payabak po among. Kaluguran kong kapatad. Tunepin malapit ing pamakisan metong tamu king Gino at king metong at metong. Pasibayo suryan tamu ing kay katamong sarili arapaning Gino. Panyawad talang kapatawaran ing kay katang kakulangan at kasalanan. Bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangan ngening miyag nanagnan ing kapanisyan magkumpisal ko ken Diyos. Amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip amanot dapat at mayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilangmang Berhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos na mayupayang tuto pakaluluwa nakatamo, patawaran o ring kasalanan tamo, at idala nakatangan sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, King matas na banwa. Ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, King matas na banwa. Kapayapaan, karing taong iyang nalunan. Pupurihan na kamararan, nakapaligayang, nakasasamantala. Pupurihan na kamararan, nakapaligayang, nakasasamantala. Kapayapaan, karing taong iyang nalunan. Pupurihan na kamararan, nakapaligayang, nakasasamantala. Pupurihan na kamararan, nakapaligayang, nakasasamantala. Ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, King matas na banwa. Ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, King matas na banwa. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, bilalag mo karing bansa ing magligtas mong upaya, at kitmon ding sablang panahon karing amano ning metong abayon dalit. Pakiramdaman me ing kablas niting dalit. Pagkaluban mo keng siwalang mikanta, king kekang kapurian, kekaba niting panahon ning tula. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo.
Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Mintaya Jerusalem Saulo at pekikwana ng makyabe karing alagad. Dapot ilangan, manglaplak kaya. Era abot panwalan ing tutuneping meging alagad ning Ginoo. Dapot, so paneng Bernabe at pepakilala niya karing apostol, may ninawa na karela nung makananuyang pepatilip ing Ginoo kang Saulo, kanitang misa na miglakbeya, at king ing Ginoo migsalitaya kayo. Selese na namang karela nung makananuyang menarali Saulo, king mitmong tepangan king lagyo ng Jesus karin Damasko. Makanyanyang menatiling kayabe abera ay Saulo, king pamaglibot do, king kabilugan na syudad na ning Jerusalem. Alalang takot menaral king lagyo na ning Ginoo. Meki pagsalitaya at meki yargo karin Hudyo, abiyasang Griego, at deti burideng paten. Inyang abalitan dayti ring kapatad, tikire i Pablo karin Cesarea, et pepuntalande karin Tarso. Milyari pin king mikakapanayan nyo ing iglesia, king kabilugan na Judea, Galilea at Samaria. Meragulyo at miragdagya miyembro, king kapamilatana ning kasopa ning banala espiritu, kabang susulong yo, ing pamibiyebe at takot king Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika ing kakong purian o Ginoo, king kapulungan ning kaya kang balayan. Ika ingkakong purian o Ginoo, king kapulungan ning kaya kang balayan. Kakong panata, tuparan ko, king arapan daring ating takot king Ginoo. Manganla at kumabsi ring maluka. Detang king Ginoo magdulap puryande, king kapilan paman misaplalala. Ika ingkakong purian o Ginoo, king kapulungan ning kaya kang balayan. Ding sablang tao abalo ring Ginoo at kilalanan de. Pasiratang la king sablang bansa, bansamban king Ginoo. Ding sablang mayupaya at palalo, kaya dukulo. Ding sablang king alikabok menibatan, dukulangan king kayang arapan. Ika ingkakong purian o Ginoo, king kapulungan ning kaya kang balayan. Dinganak amibayet king panahon adaratang, yaing karelang soyuan. Ing paintong lalahi, balitanan ya dikil king Ginoo. Ila naman ipasyagdo ing kayang katuliran, karetang epa makabayit, ing sablang kayang depatan. Ika ingkakong purian o Ginoo, king kapulungan ning kaya kang balayan. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat sa Juan. Anako, etamo sana lulugod, king kapamilatana mo, ning ngamano o salita. Ipakit mo ing tunay lagod, king kapamilataning dapat. Kaniti mo akilalo, king atita mo, king panig ning katutuan. At mitahimik yo, ing konsensyata mo, king harapaning Diyos. Nung sakali mang liligaliga na katamo niti, uling may gityo ing Diyos, king kaya katamong konsensyo, at balo na ing sabla. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ning kaya katamong konsensyo, panatagta mo pinubluban, makalapit king Diyos. Tanggapan tamo ing nanumang adwan tamo kayo. Uling pemintuan talo, ring kayang utos. At daraptan tamo ing babietula kayo. Itiya ing kayang kautusan. Maniwala tamo king lagyo ning kayang anak, Iyesu Kristo.
At mikakalugod tamo, antimo ing inutos ng Kristo. Ing maminto ka rin kayang kautusan na ning Diyos, manatili king Diyos, at ing Diyos naman manatili kayo. At king kapamilataning espiritong pagkalub na kaya katamo, abalo tamo, king manatili ang Diyos kaya katamo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kayo kanako, at ako manatili ko kaya kayo nga naning Ginoo. Karing sa nga ko mamunga lang daka. Alleluia, 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 alleluia. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Sinabi ng Yesus nga na karing kayang alagad, ako ing tunay tanaman na ubas, at ing igpako yaing mananaman. Pupututane ing balang sangang mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, bang laloy apang mamunga. Malinis na kayo ngeni, uli na ni nga manong sinabi ko kay kayo. Manatili kayo kanako, nung makanano kung manatili kay kayo. Ing meto nga sanga, makapamunga king sarili na. Makapamunga yamo, nung manatili yang makatayit king tanaman na ubas. Nung kayo manatili kanako, kayo makapamunga. Antimo ing sanga, makapamunga, nung makatayid king tanaman a ubas. Ako ing tanaman na ubas, ikayo ring sanga. Ing manatili kanako at ako kaya mamungayan dakal. Uli nga la kayong arapat na anuman nung makakawani kayo kanako. Inge manatili kanako, may ngari ang meto nga sangang miyugse at langiya. Dinganti kaneting sanga titipunan la, at yugse kingapi, bang madulok la. Nung manatili kaya kayo kanako, at di nga mano ko manatili la kaya kayo, at wanyo itang nanumang buriyo, at may pagkalob kaya kayo. May paligayin niyang ikpako nung mamunga kayong dakal, at king makanya na paralan, maging alagad da kayo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Minsan po minuli ko po kay kami. At apang gatalang ko gamat detan tanaman king gulot ming bale. Pemutut ko po reng tanaman. At saka ko itang pipututan na sanga, saka ko ampong bulong, dinele ko. Kay ba't po, apansinan ko, after 3 days, kay ba't ng atlungaldo, laweng ko itang pemutut kong sanga, may nga pututa sanga ampong bulong, o as nakalangi, sinagli may langi, uli sigurong sobra kapali, yung aldo, anya sinagli may langi, itang sanga, ang pambulong, pinutot ko, karing tanaman. Uli napin, sobra kapalipin ngayon, summer. Anya, sinagli, melangi, as nakalangi. Kapatad, makanyanya naman po, ing milalarawan, king kekatamong ebanghelyo ngeni. Nga nang may nga manong Jesus, ako ing tanaman na ubas, ikayo ring sanga,
ing manatili kanako mengari ang metong asangang miugse at langiya. Nga na po ning Ginoo king Ebanghelyo. Anya yung payalala na po kaluguran kong kapatid kay katamo ning Ebanghelyo. O ini, makalangi ing kakawani. Tandaan tayo po ito. Makalangi ing kakawani. Pakisipat-sipatan nyo niya mo po kaya kayabe yung ken luklukan ko paulata. Nanulupay ang malangiya. Malangiya sapok. Ngara na yung aliwan. Lupay ang malangiyan. Palagay yun. Lupay ang malangiyan. So, di ba, lawin nyo po, nino rin taong mangalangi. Di ba, atin taong asno kalangi, malangila sapok, ngara, asno kalangi, nino rin. Si deta pun taong magdilidili. Detang taong alampakyalam. Detang taong biyasang makiabe. In short, detang mikakawani karing-karelang sarili, ilaring mangalangi. Di ba? Detang mikakawani king-karelang sarili, ila pureng taong mangalangi. Nakamanwari po langi, nung ikanganing kakarga king problema ning pamilya. Nakamanwari langi, nung ikangan ing pupusan king kasakitan at kapag subukan, adaralanan, magal ka, kagisanan ka, matiktik ka, langi ka. Langi ka. O ang giyan naman po ing ginutang Jesucristo, atinya pa namang Simon Sireneo, king pamamusana, king krus, di ba? Sino pa ning Simon Sireneo ing gino? Kanya pupusana ning mabayat a krus. Talagang langi ka. Nya kaluguran kong kapatad, o yan po yung panagkat na ning kakatamong Ebanghelyo. Makitahid ka kang Kristo at king kayang katawan. Makitahid kamo kang Kristo at king kayang katawan. Halimbawa, karing kamag-anak at kapamilya, makitahid ka karela, potang ating reunion, potang piyesta, potang ating kakasal, mag-birthday o pabinyag, munta ka. Kakakawani yung pamilya. At karing kabarkada, makipagkaluguran ka. Karing kabaryo, sumaub ka king pamanyuyo, lalo na po ngeni, miusula alusata balang barangay at tinausan community pantry ne po. Sumaub ka. At nung ka man makasahop, o nung mo ita sumahog ka nung ating kang IB, mamye ka. Karening community pantry nga rin. Po. Makitahid ka. Po. At karing kalupang Kristiyano, makiabi ka king pamanyambara. Di ba? Ring haliwang Katoliko. Watang pamanyamba, kaya pamanyamba, ela makiabi. Ha? Ela makitahid ka. Bang kakakawani, bang kalangi niya po. So kapatid kang Kristo at king katawan na makitahid at kakakawani, bang langi. Pero yung kadwa na pong payalala kay katamo, ning Ebanghelyo tamong eni, yapin po ini, manayos, manyamas, istong manabas. Manayos, manabas, istong manyamas, istong manabas. Nga na po ning kaya katang Ebanghelyo, as ne po kalino ang Ebanghelyo nga na, pupututane ing balang sangang mamunga at tatabasane ing balang sangang mamunga bang laluya pang mamunga. Nga na ning Ebanghelyo. So, kukuturan, tatapyasan ing dutong at guguntingan naman po at tatabasan ing papil at yero. Pati na ing tela tatabasan, pati na ing tinape tatabasan. At kay ba't po kareng tanaman, itang pipututan, itang
pitapyasan, lelele tamo na yung kayan. Karenta naman, ba? Ba uling na yung kaya, agamit tamo kayong pamagluto, pamagawan mong panangap, po. See? So, kaluguran kong kapatid, makanyan mo naman, karing tao, kaya katamo po, atin mo naman dapat pamangutod at pamanabas. Mo po ka rin tanaman, mo po ka rin tinapi o bage, ing pamanabas o pamamutod. King katamo, karing katamo pong sarili, king tao, atin mo naman pamangutod, atin mo naman pamanabas. Aga nakakituloy tang metong kwento, kubalo nung kwento yung barbero o tutu, pero sasabihan na yung aliwa po, tutu yung milyari, ketang dati kong parokya, keta King Del Carmen, dibating ka ring paso mill, kitang sugar mill, keta King Del Carmen, medyo liblib yung galita. Ing Mr. ating may asawa, ing Mr. Mago Bryan kayong paso mill. Wala nga kaluguran ding pari, kanita minunang panahon, at ning kay pupuntaya, mamasyalya king balera ing pari. Minsan, migpasyalya ing pari, kalako-lako na ning mister, migpasyalya ing pari, para niya indis na ing misis, may pagkwento la. O na po yung misis, yung babae, mahilig yang mahilig ya ka rin rebulto. Detang life size rebulto, imahin. Nasde karakala rebulto kimbalera. Ot kabira-bira, kaba may pagkwento la, in pari, ang po yung misis, babae. Ot biglang may balik ya, yung mister na, uling atin niyang akalingwan. O niyang apansinan da, may paratang niya, ining mister, may nga tarantalya, ing pari. Niya yung gawa na, may kiyabe ya karetang rebulto. Pag mixed out, may kiyabe ya karetang rebulto. O, anyang kunanay tanga kalingwanan ng mister, apan sinano ring rebulto, ning kayang asawa, ning kayang misis. At nga na ning mister, at tinatamba yung datang, at tinatamba yung rebulto. Nga na, tingkatamba yung rebulto. O yumain, nga na ning mister, kay misis. Awa, nga na ning may kibat ning misis, kararatang na pamo, bayo yan datang, nga na. O, ni-inspeksyon nga ning mister. Ining rebulto, pala rebulto. Lawin-lawin yung makanyan. Uning may palawi yung bandalalam, yung mister. Ketang rebulto, kaya rebulto nga na, bala mo nga na, manong yata bandalalam nga na, may pakabayatang bagya nga na. Sagli nga na ng mister, kuwanan kitang kutsilyo, pututan ke, nga na, uling may pakabayang bagya. Anya pong damdaman na kanuning parit, linundagya, kaya ngawang, kanita rin bali, no, mang konkreto, ingawang daretang tutukuran may pang kawayan, no, kaya rin, adutong, linundagya, ing pari, uling may takutan niya, kaya sinabi na ning mister na kumayang kinangwayang kutsilyo, bang pututan uling manongya. Diba? Uling manongya. Kabira-bira, kinabukasan, magmisa yung pari. Di ba kanita latinig misa? Kanita minunang panahon, latinig misa. Magmisa yung pari, magmisa yung pari, kinabukasan nga na, Dominus Vobiscum. Bekibat yung kayang Monsilius, kanita, ring makibat din kaya sakristan o Monsilius nga na ning pari, Dominus Vobiscum. Bekibat siya, ing Monsilius nga na, ditak na kami kapunapun nga na. O, ba't balo mo? Nga na ni pari, kasi atsyuko. Nga na ning sakristan. Po. So, kaya katamo naman po, emo ka rin tanaman, emo ka rin bagay, ing pamamutot, o pamanapyas, o pamanabas, nune ka rin kaya katamo naman tao, atin mo naman dapat pamangutod at pamanabas. Nanula rin. Kasi nung maputot o matabas iti, kailangan pututan tamo. Hanapin,
bangkanita, something good will come out. Kailangan maputot. Pututan tamo bangkanita, luntoya ing tunay ng anyo ning bieta mo. So nanula rin dapat maputot, matabas king katamong sarili. Number 1, halimbawa, ing pamanira, ing sobrang indredos, ing pamaging matapobre, ing kasakiman, ing manong ugali, pamanugali, ing karokan, ing kasalanan, ing matsurang ugali, yan po kukuturan at tatabasan. Bakit? Bakit? Ulin nung matabas, masamas. Di ba? See? Mo akupin kaluguran kong kapatid, mo kareng tanaman ning pamamutot, mo kareng bage, papil, yero, o tinape, ing pamanabas. Kaya katamo naman, atintan dapat tabasan, atintan dapat pututan, king sarili tamo, so that something good will come out. Bang luntoyo, ing tunenang anyo, ning bietamo. So, nano iti, ing matsurang ugali, kukuturan, tatabasan, nakupin. Bakit? Bakit? Nung uling matabas, masamas. Sasalpan tayo ko king Diyos, sikpang mayupayang tuto. Linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas sa banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum karing mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biyalananga. Amen. King balang panalangin, ikakatamo pong pakibat, o Ginoo, pakiramdaman ing balayan mo. Ulitan tayo po. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para king tanama ng ubas, ning makalagana pa iglesia, banding kayang talasal pantaya, manatili lang kasanmetong ng Kristo, miyabe king lugod, at palaganap king kayang pamakidamayan, at pakamal, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para ka ring Kristiyano, karimbayong iglesia, ban maging masigasigla, king karelang kasalpantayanan. Para ka ring talasalpantaya, karing matuang Kristyanismo, ban elamilako masabal, king karelang kasalpantayanan. Para ka ring sasalpantaya, karing mipasakita na iglesia, ban matatag lang talakad at mantabe, king metong at metong, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para ka ring mananamanubas at ding sablang ortilano, baning karelang obra, mikisapat abunga para kaya katangan, ban alata mong metong man dumanop o kumawong pasibayo, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para ka ring ginulot, king Santa Iglesia, at kang Kristo, ing makayagyag dang alimbawa, ring mayap a Kristiyano, ibalik do sana, king dalanan ng Ginoo, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para ka ring sablang komunidad na Kristiyano, kumatmula sanang ligaya, uling balutamong kalugura na katang Yesus, at makirake, yakaring kaya katamong kapigaganakan at matulang penandit. Manalangin taking Ginoo.
O Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Ngeni, adonta mo po yung sarili tang kapagnasan. At titinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Lukluk tamo po. Reta pong makasadyang mag-offer, pwede nala pong muntaking libutan. Kapurian ke kau ginu, o mata kumpeng Diyos at alipin. Pagkaluluwi bakit ke kami, at payong diya naing kamtanmi. Ikit niya inginu, mapaya inginu kabayapan, kayo mayabot na. Inginu kabayapan, kayo mayabot na. Inginu. Salamat kita, O Ginoo. Salamat kini ang isumni. Salamat kini ang ibago. Salamat kini kang kapayapan. Ikit niya inginu, mapaya inginu kabayapan, kayo mayabot na. Inginu kabayapan, kayo mayabot na. Inginu. Manalangin Talakad kayo tamo. kapatan, bahin kay katang daon matangga para paning Diyos, sikpang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligayang ning kayang lagyo, king kakatami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang kapamilatanan iting banala family bayang regalo, tarakayanan mo kami, king kaya kandibinong biye. Ipagkalumusa king sablaming gagawan, patnubayaning belwan, king kaya kang katutuan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Hingin manatili kaya kayo, At kaya ka antimuri, iyat nayo rin puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa. Diyos king alanangga at lubos mayupaya. Pupuryan da ka king lubos maragulatula kaniting panahuning pamanyubling bebye, anyang ni Kristo making sakripisyo paskwal miya. Kaya di natanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasal, may pupus na. Ating may pahama kayato, miri na niyang bayong biye, ating tao minsan pa may gawayang alang kakulangan. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karing banwa, daralit ming kekang ligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ko Ginoo, ituyay banwang, ituyay gato, hindi kang ligaya. Hosanna, Hosanna, ikakatas, katasan. Hosanna, Hosanna.
Tunay kapin banaloig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulini tapag paralampumi pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, pang parake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Esukristo. Payuyami daon ko sanlog king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, at binye karing kayan disipulos at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti ing kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat keka. At binyening kalis karing kayan disipulos at ngana, tanggapan niya iti iko nganat minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para kaning sablang tao, bangket ami patawaran ning kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, inubig mo, kamatayan ikamayubi mong mene, simli uwing Inong Jesus, tanang Inong Jesus, tanang Inyang ini kaganakan mi o ikpain kamatayan at pamanyobli ng may biyening anak mo. Darawon mi ake kahiting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon mi pasalamatan keka. Hing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo bang sumuyo keka. Ganakan mi o ikpain sa ta iglesia makalaga